Hello friends, muri video ngiye gusubiza ikibazo abakunzi ba Mixmax TV bamaze iminsi bibaza. Benshi banyandikiye inbox, abandi batera commentaire kuri YouTube channel, abandi babivuga muri group New Home of Unlocked VPN kijyanye na internet y'ubuntu, aho benshi bagaragaza ko internet y'ubuntu itagikora, haba abakoresha Stark VPN ndetse n'abakoresha izindi VPN zitandukanye. Ariko by'umwihariko Stark VPN bitewe nuko hari video nakozeho igaragaza uburyo wakwikorera file ya internet ikabasha gukora. Muri iyi minsi rero abantu benshi bagaragaza ko iyo internet itagikora, aho unsabye file nayimuhereza ikanga, ari nukoze file muhaye host bikanga, wenda akibaza ati ese Jado yaratubeshe. Niyo mpamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo ngusobanurire, nkubwire n'icyo wakora kugira ngo internet yawe ikore. Guys, iyi video irebe irangize urabasha gusobanukirwa impamvu internet y'ubuntu muri telefone yawe idakora, kandi umenye n'icyo wakora n'icyo usabwa kugira ngo internet yawe ibashe gukora, wongere usubire online umeze neza. Guys, reka dutangire rero turebe impamvu zigera muri 3 ziri gutuma muri minsi udakoresha internet y'ubuntu, cyane cyane ku bakoresha Stark VPN ndetse n'izindi VPN zitandukanye. Nimba uri mushya rero, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, mbere ya byose manzi ushigikire ukanda subscribe kandi utufungura notification kunzogera kugira ko dushizeho video ugiye utibona mu ba mbere uyibone byihuse. Ikindi iyi video rwose ntibagirwe kuyihereza like, kuko nabyo biradufasha, bituma video ayamamara, kandi kiza ko gushigikira Mixmax TV ni inkunga ikomeye cyane rwose. Ikindi, mu gihe urumva iyi video igufashije, utere commentaire tubwire ati ibintu mwatubwiye byatugiriye akamaro. Nimba usanzwe rero bana natwe nawe ntaho twakwibagirwa, rwose uri umuntu w'umugabo tukuri ingofero. Ibyiza nuko wakora nk'ibyo twaze tuvuga, gukanda like ndetse no gukora share ni ingenzi cyane. Okay guys, tugiye kureba rero ibintu bitatu biri gutuma muri iyi minsi internet y'ubuntu cyane cyane kwakoresha Stark VPN bidakunda. Ikintu cya mbere rero nyamukuru kibihatse byose ni connection cyangwa se network. Murabizi ko internet y'ubuntu ahanini ikunda kwemera cyane kuri Tigo. Kuri Tigo rero hari abantu benshi baba bari ahantu hari network nkeya, abantu network nkeya ku buryo na network yo guhamagara ushobora kutayibona. Icyo gihe rero iyo utabona network yo guhamagara ya Tigo, bigoye ko internet y'ubuntu yakwemera gukora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri rero kandi gikomeye ni ikijyanye na telefone ukoresha. Telefone ukoresha muri iyi minsi, mbere byajyaga bikunda nta kibazo, telefone yose waba ukoresha ugaconnectingaho Stark VPN hatano plus izitwa za Edo zitano, za Rez zitano, za HTTP injector, ni nyinshi. VPN ni nyinshi zaziriho, hari zaje zitandukanye, ni nyinshi. Ariko muri iki gihe ntabwo ariko bikimeze. Muno muri ziri kuza zitwa za MX5, hari izitwa za Zamnet VPN. Izo zose ntabwo ziri gukunda, ariko wareba neza ugasanga hari abantu bari kuzikoresha bikemera. Rero bigutandukanira kuri telefone dukoresha. Ugende kuri telefone yanjye, reka mfungure Stark VPN, urasanga nanjye itari gukora, kandi ni ngewe warusanzwe mbahereza free internet. Nkuko muri kubibona rero kuri telefone yanjye, nkuko muri kubibona kuri telefone yanjye, simukadi iconnectinzeho network ni ya mbere, akaba ariyo Tigo. Niyo Tigo, nimwe Tigo ku mwanya wa mbere. Noneho ndaza mfungure Stark VPN, tekeza ko mwese murayizi, dore niyi. Ndaza nyifungure, murabona ko ni Stark VPN reloaded. Nimara kuyifungura, ndaza nkande disconnect. Noneho nze nyi connecting. Murabona ko ubu tuvugana
fayiro iri imported, fayiro irimo, muri kubibona neza, fayiro irimo, ariko ninkanda connect ntabwo iri bwemere gukora, irakonekitinga gutya ariko ntabwo ikora. Hari n'igihe igushuka, nuko mbona mfiteho nuza nyinshi, notification nyinshi, mushobora kudahita mubibona. Hari n'igihe igushuka ikazana kagafunguzo ariko ntikore. Nagira ngo ndebe ko nabasha kubibereka, ntabwo ndi guhita mbibona, kaba kari hano hejuru, ariko biterwa na notification mfite, nizo zigutuma mutabibona. Ariko urabona ko still ndi guconnectinga kandi okay, agafunguzo kamaze kuza hano hejuru, murakabona, dore agafunguzo hano kaje, sinzi mpamvu uri kubona neza, menya ni gukoresha ibara ritagaragara neza, kanshiremwe ibara ridasa n'iyi Stack VPN. Murabona agafunguzo hano hejuru kaje, ariko still ntabwo biri gukunda ko iyi Stack VPN yaba connected, iri kugumya kwiconnecting. Ikibazo rero benshi nicyo bafite, ndetse no kuzindi VPN zitandukanye. Iki kibazo rero giteye gitya: icya mbere nababwiye kibiterana network ishobora kuba itameze neza. Icya kabiri rero ni igihe telefone yawe imaze. Igihe telefone yawe imaze, nimvugiye sinzi muri bubyumve neza, nuvuga ngo ese telefone yawe ni version ya kangahe? Ubu tuvugana tugeze kuri Android version ya 13 cyangwa se Android verisiyo ya 13. Urumva ko rero nimba ufite verisiyo ya 11 kumanura, iyo telefone imaze iminsi, navuga ko ishaje. Muri iyi minsi rero VPN zose ziri kwemera gukora ku matelefone afite verisiyo yo kuva kuri 11 byibura kuzamura, nabwo zisa naho zikiri hafi. Reka dufate urugero nk'iyange ni Android version cyangwa se verisiyo ya 11. Reka tuze tuyicekinge turebe, tujya no muri setting. Nujya muri setting ukajya hano muri phone, hano muri phone urasanga iyi telefone ari Android version ya 10. Ni Android version ya 10, tekereza ko muri kubibona hano. Ibivuze ngo rero iyi telefone ntabwo ifite ubushobozi bwo kugendana na VPN zigezweho. Niyo mpamvu nanjye wabahaga VPN kugeza ubu nta gifite ubushobozi bwo gukoresha VPN iyo ari yo yose, kuko zira zose nababwiye nanjye ubwanjye nzi connectinze ziranga. Niyo mpamvu mfashe umwanzuro uvuga ngo reka mbashe gusobanurira abakunzi ba Mixmax TV, mumve ko ikibazo bafite nanjye ubwanjye ubohereza free internet ngifite. Urumva rero umuntu wese ufite telefone iri munsi ya 10, kuva kuri 11 kumanura, izo ni telefone zimaze igihe, ko ntegeza ko tugeze kuri 13 ndetse na 14 menye ubu yasohotse version ya 14, ntegeza ko iri ku isoko, ntabwo iyi internet yakwemera gukora. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu gikomeye rero hano gituma free internet idakora ni ikijyanye na network ukoresha. Ariko nivuga network wumve n'ubundi category cyangwa se icyiciro cya network ukoresha. Mu Rwanda tugira ibyiciro, kugeza dufite ibyiciro bitatu bizwi, ariko ntekeza ko n'icya kane cyageze mu Rwanda. Tugira 2G, tukagira 3G, tukagira na 4G. Sinzi muri kubyumva, dufite 2G, tukagira icyiciro cya 3G n'icyiciro cya 4G ndetse na 5G, hari aho yageze hamwe na hamwe. Ku bantu bakoresha rero 3G nkanjye, kugeza ubu internet ntabwo iri kwemera. Reka ducekinge, murasanga nanjye nkoresha 3G, mu gihe abo biri kwemera kugeza ubu ari abakoresha 4G. Ariko niba bitari kwemera, ntiwumve ko niba bitari kwemera iwawe nyine, nko nabivuze, abantu bose biri kwanga, hari aho biri kwemera kandi bigakora neza cyane. Ninda gafungura hano network, haza no kuri simu card ya Airtel ino ya mbere, nkuko nababwiye ko ariyo ndi gukoresha, ariyo iri ku mwanya wa mbere. Haza nkareba network yayo ndi gukoresha, ndasanga hano kuri preferred network type, ariyo ni category gone type, urasanga ari 3G only. Kandi hano tugiramo 2G and 3G automatic,
3G only na 2G only. Hano rero hejuru uzasanga afiteho wenda urugero 4G, 3G and 2G automatic, cyangwa se ugasanga afiteho 4G ukwayo only gutyo, ariko iya telefone igeze gufata 4G. Ntuzasanga na zino telefone za Ikosola na Airtel Imagine zose ziri gufata, inyinshi ziri gukoresha iyi VPN bigashoboka, bitewe nuko izi telefone nubwo ari ntoya ariko ni version nshasha ifitemo iyi noza iyi network type ya 4G. So rero nimba wowe uzi ko uri gukoresha telefone ugasanga ufitemo 3G only cyangwa se 2G only, umenye ko network ya VPN ntabwo uzigera uyikoresha, kuko nuko mubibona nanjye nashiza no kuri 3G only kugira ngo nyageze ndebe ko byibura yagerageza kuyifata, ariko yarayanza. No kuri 2G ho ushizeho nta nubwo ishobora no gukora akantu kameze nk'akanuza, ntabwo kakwigera kazaho. Okay guys, rero iyi niyo mpamvu nyamukuru iri gutuma utabona network ya VPN. Ikindi kintu wenda ugomba kumenya hano, nabwo ugomba kumenya, hari abantu benshi tuzi ko network ya VPN kuri MTN idakora, ariko ntabwo ari ukuri. Abantu bose bakoresha simukadi za 4G za MTN, telefone zabo zifata 4G. Hari VPN nyinshi ziri gukora. VPN ya mbere gukora ni yitwa Thunder VPN, irakora neza ku muntu ukoresha simukadi ya 4G akaba afite na telefone ifata 4G. Iyo network cyangwa se VPN iri gukora neza. Izindi VPN ziri gukora ni izitwa UDP. Niba ngo hari ama VPN menshi akoresha 4G, izo bita UDP. Iyo ushizemo simukadi ya MTN irakora, ariko ngiye kunkoresha 3G ntabwo nabasha kuyikoresha. Ikindi abantu bakoresha Mango nabo ba 4G, murabizi ko Mango ni 4G, bahita Mango 4G, nabo VPN kugeza uyu munsi zirakora neza cyane. So rero umuntu ajya icyo kibazo ntekeza ko asubijwe. None wasiga wibaza ngo ese ko VPN zamfashaga noneho ndabigenza gute? Icyo ni ikibazo usigaye wibaza. Nanjye ndakibaza ko VPN wenda yamfashaga ndabigenza gute? Muvandimwe rero icyo nakubwira kugira ngo ugumye ukoreshe free internet muri iyi minsi, mu gihe nta yindi mihinuka yari yabaho, urasabwa iki kintu. Kirakomeye ariko urihangana ugikore, ni ikintu gikomeye. Iki kintu ni iki? Mu gihe kugeza ubu 3G telefone zose ziri munsi ya version ya 11, nta muri buri kwezi ko gukoresha VPN biragusaba kwa upgradinga telefone yawe. Ku upgradinga nta kundi ni ugushaka telefone ifata 4G. Biragoye, nubona bikugoye kugeza ubu rawo wihanganye kugeza uzabonera uburyo gukoresha telefone ifata 4G, ariko nubona bishoboka ushaka telefone ka 4G cyane ko ziraza ari telefone za make hakaba hari na telefone za Imagine, Airtel Imagine zirafata izi VPN zirakora, ndetse n'Ikosola zino zose zigura 20 izi VPN zirakora. Nibwo buryo bwonyine rero wakoreshamo free internet. Ariko guys, nakoze video kugira ngo nsubize abakunzi banjye bose ikibazo bafite. Nizere ko wamaze gukora subscribe kandi iyi video nimba igufashije wamaze kwihereza like. Reka rero tugumye tugerageze, nanjye ndagumye mbafashe nshaka andi makuru yatuma mukoresha internet y'ubuntu kugira ngo byibura hamwe mugume online. Guys, ndabakunda cyane rero, iyi video ntugende utayihaye like kandi ntugende udakoze subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo nidushyiraho indi video wenda hari makuru twabonye ajyanye na VPN ari update uzayabone ku gihe. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.